بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجفتوتا في كبجمتوت هردفتوت وروني قبي سجنتا غافف ديبي فتاوى رتن هردفتان هندي كيسانو بقوم يرتلت نغاف رحمن ربي سوجه هجرات الشاه ويا هرق ويا كميسا غاف ديدا مسدتي هجي ألمفا بركمة قوفي إبا فوري فورتامي لام هجرة غافي في ديبي كوتا شنفا قبل نيسني في ديان نجر نجفتوتا في كبجمتوت هردفتوتا كين غافي في ديبي ويا هرق كيست شيكين الشيخ غزالي هجي طاها حفظه الله. نوجين تراني هنگا نمادت نوجين قرآن أفراكين. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دران درسي وامشكينا أواتني بككرة نودياتو كيسنيف جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. علمي تيسن نمر رابرتي اتلي دلقي اتلي فجدم ربي نهندا حتايسو إن شاء الله تعالى أتوقع في ديبت جراح اسنيف كينا اتنوف رياد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. كبجمتوتا أردفتوتا كينا كاسر رجبتن هندي كيسانو دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد نكي يبقى مجرتانيتي كلين سران سيني هاقو bakka jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha, tika isaa keessa jiraadha jecha. Har'aan tana aayaa takka, aayaan suni aakhira waan qur'aana irraa bu'ee kataate akka ulamaan dubbatanitti dhaamsa isiin qabdu tokko waliin laalla. Aayaan tuni aayaa aakhira gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam aakhira umrii isaanii kasan booda ittillee wal haadhabanii torbaan tokko bultii sagal hagana qofa bulanii du'an rasuulli jechuun ka himamu. Aakhirri qur'aana irraa waan bu'ee isii jechuun raajii aqwaala ulamaatitti waan irraa haasawamu. Dhaamsi aakhira bu'e kun himee maal qaba? Dhaamsa kana irraa nuti ammoo akkam jirra jechaadha waliin laalla. Baarakallahu fiikum. Duuba aayanni akkana jetti: a'uudhu billahi min ashayxaani irrajiim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية نكنا جتي تقفى تقوى تنام أججي ربي صدادا تقوى ربي أبدا جتو تنام أججي أكو مثلا قيا قيامات الصدادا جتو تنام أججي قيا قيامات كوني دفاجرا كيسا كيسا namuutu waan asirratti dalage kana hunda baatee itti dhiyaatuudhaaf taa'u. Abba khayrii dalagatee khayrii guddoo baatee dhaqee fi abba hamtuudhaan dhaqellee martinuu waan jazaa dalagee san ka argatu jechuudha. Duuba aayatoonni waan kana dubbattu, dhaamsa akkanaa kana aayanni qur'aana keessaa dubbattu rakkina guyyaa qiyaamaadha, hawlii yani nama sodaachisu. Guyyaan qiyaamaa kun nama sodaachisu. Qalbii waa sodaattu yoo ka jiraattu taate duniyaa kanarratti akka jabaa ka nama sodaachisu. Aayatoonni waan kana haasoytu takkaa lamaa miti. Sanirra aayanni aakhira buutetun maal jetti? wattaquu yawman, sodaadhaa guyyaa turjacuuna fiihi ila allaahi, gara rabbii khaaliqa macbuuda keessanii gabbaramaa keessanii sanitti ka deeffamtan. Marti keessanuu ka gara sanitti deeffamtan, gara rabbiititti ka deeffamtan. Garri biraa gara dhaqan hin jiru. Abba khayrii baatee dhaqes, abba hamtuu baatee dhaqes, abba wal keessa baatee dhaqes, abba ba'aa xiqqaadhaan dhaqes, abba ba'aa guddifatee dhaqes, khayrii tahitti, hamtuu sharrii tahitti, waan asirratti dalaydan tana hunda baattanii ka gara isaatitti deeffamtan san guyyaa san sodaadhaan hun jedha duuba rabbiin. ثم توفى كل نفس ما كسبت. إيغانا كغوتو غوتو تيغالفم تجاچادا شفت لبوتو ما كسبت وان دنيا دنا كيست تجرايت. دلغا دان تهينا، حاسوان تهينا، إجلالو دان تهينا،
gurraan dhageeffatuudhaan tahina, harkaan barreessuudhaan tahina, miilaan itti deemuudhaan tahina, dhayuudhaan tahina, arrabsuudhaan tahina, qur'aana qara'uudhaan tahina waan kheyrii keessatti yoo taate, amrii ma'ruufa waan gaariitti nama ajajuu tahina, hamturraa nama dhogguu tahina, waan duniyaa tana keessatti dalagatte lubbuun hundi baattee ka dhuftu jechaadha. Kasanirratti duuba guutuu ajrii guutuu osoo rabbiin irraa murre, ka kheyrii dalagellee osoo duraan muramne, ka hamtuu dalagellee osoo hamtuu isaa san haga inni dalage malee ittiin ida'amne, guyyaa lubbuun danaana galfamtu jechaadha guutuu guututti. Wahum laa yuzlamuuna kan miidhamne jecha, ka rabbiin isaan hin miine. دوب آية برا كيست اللي آية متنفكاتو يا أيها الناس اتقوا ربكم يا إلمنا ما ربي كيسن صدادا صدار ربي بكمرت التاججمتو دا صدا نمن قبل وانت إني دلقو هندي أكفيتي دا نمني يو صدا ربي قباتي وان ربي دلقا جدلي أكا ربي سر بربادتي دلقا yoo rabbiin sodaate waan rabbiin irraa fagaadhaa jedhellee akka rabbiin irraa fagaadhaa jedhetti irraa fagaata. Yoo sun martinuu kan jirre taate ammoo namni akkuma fedhe taha, akkuma lubbuun isaa feete taha. Kanaafuu yaa nama rabbii keessan sodaadhaa jedha. Taqwaa jechuun imtithaalul awaamiri wa ijtinaabu nawaahi. Waan rabbiin dalagaa jedhe dalaganii waan rabbiin irraa fagaadhaa jedhe irraa fagaatuudha. Taqwaa jechuun akkuma san alkhawfu min aljaliil والإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل ربي قدا الراسودات تودا نمن ربي قدا صدات وان بلسو نمن ربي قدا صدات همتون دلغو نمن ربي قدا صدات همتون دبتو نمن ربي قدا صدات وان ربي دلغا جدن ديسو. الخوف من الجليل والإيمان بالتنزيل waan rabbiin buuse qur'aanaaf hadiisa rabbiin buuse kanatti amanuudha. Itti amanuu jechuun isa dhugoomsite waan inni dalagaa jedhe dalayte waan kitaabni shari'aan sitti dhufte tun irraa si dhoggite irraa dhoggamuudha. Wal qanaa'atu bil qaliil haguma rabbiin sii kennetti amanfatuudha. Duniyaallee haguma rabbiin sii kennetti amanfatte alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha. Ilmiillee haguma rabbiin sii kennetti, ilmaanillee haguma rabbiin sii kennetti. Waa hunda keessattuu waan rabbiin siif filee siif kenne kana haguma inni sii kenne irratti atilleen jaalattee amanfatuudha, irratti shukrii rabbii godhuu jecha. Inni afraffaadha wanni taqwaa jechuun itti fassarame al-isticdaadu liyawmi irrahiil. Gaafa asirraa deeman ka rabbiin sodaadhaa guyyaa gara kiyyatti deeffamtan ka jedhu kana guyyaa kanaaf kurfaa'uudha. Idan taqwaa jechuun afran kana of keessaa qabdi jecha. namni rabbii ufii sodaate kitaaba rabbiitii fi sunnaa rasuulaatitti amanee itti dalage waan rabbiin isaa kenne irratti alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhe akhiraadhaaf kurfaa'e nama rabbi sodaatu jechuun isa jecha. Nama rabbi sodaatu jechuun isa jecha. Duuba maal jedha duuba eega rabbii keessan sodaadhaa jedhe ammallee wattaquu yawman waqshaw yawman jedha kun waqshaw yawman laa yajzii waalidun an waladihi shay'an. Sodaadhaa guyyaa tokko dhufuu jira, guyyaa ajaa'ibaa jecha. Yawmaniin kun karee fuullee nakiraa kunillee nakiraadha. Yawmaniin kun nakiraa tahee dhufuun kun afaan arabaa keessatti guyyaa ajaa'ibaa karakkoon isaa ta ajaa'ibaa jecha. Ka namni haati ilmoo garaa qabdu garaa darbitu akka ayyaanni nuu himtetti ta harkaa qabdullee ka harkaa darbitu guyyaa haadhaa fi abbaa walleessan ka obboleeyyan lamaan walleessan guyyaa akkasiiti. Guyyaa laafaa miti. Yawman jedhee nakiraa tahuun kun sodaachisaa irratti qajeelcha jedhan. Duuba ka abbaalleen ilmoodhaaf waa godhuun dandeenye silaas irratti abbaan ilmoo ofii irraa nafu walaa mawluudun huwa jaazin an waalidihi shay'a. Ilmoolleen abbaa ofii saniif waa takka ka godhuun dandeenye jecha. Guyyaa akkasiitti dhufaa jira. Guyyaa san sodaadha. Guyyaan san hin hafa yoo ka jettanii yaaddan taate inna wa'ada Allahi haqqun. Baallamni rabbiin isinii godhe guyyaan akkanaa hin dhufa ka rabbiin isiniin jedhe kun waan hafiinsan qabne jecha. Baallamni rabbii dhugaadha. Rabbiin baallama jedhe san hin diigu. Baallama sii godhe san hin hir'atu rabbiin.
duuba guyyaan kun hafan qabu akkasitti beeka jechaaka guyyaan kun hafan qabu akkasitti beeka falaa taqurrannakum alhayaatu ddunyaa walaa yaqurrannakum billaahi algaruur jedha duuba jiruun duniyaa irraan tana ta keessa jirtan tuni isima naannessuu fi isima walitti qabuun duniyaa faaniyaa ta walitti qabdee yookaa hin nyaattaa yookaa hin nyaanne ta walitti qabdeetu ambumaaf walitti qabdee biraa deemtu tana isiin tun isin hin dagin jedha falaa taqurrannakum alhayaatu ddunyaa jiruun duniyaa tun isin hin dagin jedha yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya yaa nama na dhagahu jiruun duniyaa tun sin dagin walaa yaqurrannakum billaahi algaruur rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha ammallee dagaan shayxaanaa ibaadaa rabbii irraa tawxiida rabbii irraa waan rabbiin dalagaa jedhe dalaguu irraa shayxaanni sin dagini uf eeggadhu jechaaga uf eeggadhu kan hundarrattu uf eeggadhuuti dalagi jecha duuba guyyaa kana rabbiin wasfi isaa waa hedduun nuu himee guyyaa namni asirratti wal qabatee karaa wal dabarse karraan tana waliin utaalu waliin fiigu kuni marti guyyaa wal gatu jechuullee guyyaa seenaa sanii namni kun marti booyu jechuullee wanni dubbatamiin hin jirtu ayata kana keessatti kana mara waan qur'aana wayta qara'an namaa galu kuni marti kanaaf taqwaan al-iimaanu bitanziil waan rabbiin buusetti amanu wanni jedhanii wanni rabbiin buuse kun qur'aana keessa jira kun sunnaa rasuulaa keessa jira sallallahu alaihi wasallam maarre qur'aana san qaraatee waan rabbiin buuse kana beekuu si barbaachisa sunnaa rasuulaa sanillee qaraatee waan rabbiin achi keessatti buuse beekuu barbaachisa jechuudha rabbiin eega rakkina guyyaa qiyaamaadha samiin ar'aan tana kanatti sab'an shidaadan samiilee tana torban jajjaba isin gubbatti jaarre kanamarratti lafan dhooyne jedhee ar'aan tana rabbiin jajjabeenna isii nuu himu kana gaafa nizaama duniyaa kana rabbiin garagalchu isiin tumarti hin diddiigamti jechuu nuu hime almulku yawma idin alhaqqu lirrahmaan mootummaan tama rabbii qofa jechuu eega nuu hime booda guyyaan sun guyyaa akkami jechaa nuu hima guyyaan akkasitti nizaamni duniyaa kuni garagalee samiin dhaabattu tuni diigamte gaarriin ar'aan tan akkanatti jedhu kun daaraa tahee martinuu dakkan tahee biyyee lafaatitti deebi'ee dachiin tuni wal qixxooytee laa tajidu fiihaa ciwajan walaa amtan yaani ol fuudhama bu'eecehii wahii bakka mallattoo wahii godhanii wahii kan qabne jechuu cuuda tokkocha wal qixa taatee dachiin tuni wanni marti irraa jijjigee yoo jedhe guyyaan sun guyyaa akkami jechuu waytanuu himu wakaana yawman ala alkaafiriina casiiraa jedha guyyaan sun guyyaadaan malee jajjabaati jedha kaafirtoota irratti nama rabbitti kafare irratti karaa rabbii nama qabatuu dide irratti nama shari'aa rabbiititti buluu dide irratti guyyaan sun guyyaadaan malee jajjabaati jedha guyyaan sun guyyaa akkami ammas yawma ya'addu adh-dhaalim guyyaa namtichi zaalima tahee asirratti nama miidhe kuni ciniinu jedha alaa yadayhi harka isaa ka ciniinu ka harka uf nyaatu jecha seenaa ka harka uf nyaatu guyyaa seenaa namni arraan tan asirratti karaa mal irratti wal qabatee waliin deeme kun ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا سيناتي يا هويتي يا أسو كرا إرقما ربي نتين أفسن غوري كرا أنبيوتا سن أسو قبضي كرا علمان نتي من سن أسو ديمي كرا قجيلا كدعوانو تقران سن أسو قبضي جدي قويا هرك أفنياتو جرانم ظالمته أران تنشرعي ربي كانت برودي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نما سرتي ولينجرو كولينياته كدبرتي هاته كديرا هاته ديرا دبرتي وهاته وري كرام للرتي ولين ديمه كرا والدبرسي كران كان ولين جده وان شرعين تان الرتي ولي غلي يعني وان هنجر اسرتي حكمي والجالن يجوتين حكمي هريا جچوتين حكمي ولين بيابان جچوتين وان فردلغو كوني guyyaa seenaa ammallee harka fuufnyaatu jedha osoo baluun jaalalloo godhatuu dhabee jedhe laqad adallanii ani dhikri quraana rabbii irraa na dabse baada irjaa'anii eeganatti dhufe gorsanatti himerraa na jallise gorsanatti himamerraa na jallise quraana rabbii irraa na jallise dhikriin kun quraanattillee ni fassarama gorsattillee ni fassarama asitti gorsanatti himamerraa na jallise yoo asiin abboon rabbi sodaadhu akkana jedhaniin
لا سنة كتيم تجول لي دعاه فمان قدومته توبتا مال الررة مال يجون الررة جاب فتو مال جران الررة تجانا دن كن نمني مال إنتاني نمني سلا لتا واني نمت هماني فاني نمت كاران تقولا ما متي غرو سينا أرد دن كنا harka of nyaatiin si dhufuudhaaf deema jechuu rabbiin nuu hima دوبا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا جدا شيطاني بكمرتو كما نما تكيسو تي بكا تكينا كنما دابو جيتشا بكا تكينا نما دابا مالي شيطاني أرانتنا نمتي بريتشيسي زين لهم الشيطان أعمالهم جدامي دلقانا ما بريتشيسي بكا تكينا نما دابا كرا إساسا هندامنا وفلتين هنجرتو نما قلبي كل دان دوفي مالي guyyaan qiyaamaa yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun guyyaa duniyaallee homaa namaan goone haga fedhan walitti qabaniif guyyaa ilmaan illee waa namaan goone haga fedhan horaniif akkuma reefu ayanni himte ka abbaalleen ilmoo dheessa ilmoolleen abbaa dheessiti jennu kana wanni waa sii godhu takkittiin ka mootummaallee waa namaan goone ri'aasaa argatee namtichi mootii tahee biyya guutuu bulchee sanii miti aalama kana bulchee jechuulleen guyyaa homaa isaan goone yoo hisaaba isatti guddise malee yoo hisaabni isatti guddate malee guyyaa homa takka isaa godhuu hin dandeenye kanaafuu duuba wanni barbaachisu yaa obboleeyyan kiyya yaa obboleettii tiyya yaa nama na dhagahu guyyaan kun hafan qabu jecha isaa hin arginaree obboleeyyan keenya du'anii nu biraa deemaa jiranii ka ulamaa aallee deemaa jira ka mootummaa tahee mootummaa qabatee biyya bulchulleen kun akkuma dhageettan biyya mara keessa kun dhawaatumaan kun jalaa dabree kamma hafaa jirti duniyaani atilleen gaaf tokko tuuteellee dhufti tiyyallee gaaf tokko tuu dhufti guyyaa kanaaf haa kurfooynu guyyaa rabbiin akkatti nutti dhaamee hafiinsan qabu jechuullee nuu hime guyyaan guyyaa seenaa harka uf nyaatani jechuullee nuu hime hiriyyaan har'aan tana karaa nama dabarsite kunillee guyyaa qiyaamaa wal dheessaniillee nuu hime hiriyyaadhaa miti abbaa fi ilmotu wal dheesse jechuullee rabbiin nuu hime kana guyyaa kanaaf haa kurfooynu waan rabbiin dalagaa jedhe dalaguudhaan waan rabbiin irraa fagaadhaa jedhe irraa fagaatuudhaan keessattuu arraba keenya tiifatuudhaan qalbii teenya shirkii irraa qulqulleessinee tawhiida qulqulluu qabatuudhaan haa kurfooynu isiniin jedha warra kurfaa'ee jannataa milkaa'u rabbi nu haa taasisu hamtuu rabbi nurraa haa qabu khayri rabbi walitti nu haa qabu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن الراحة جالته نما غورس كان اللي لقاه اتفاية دمي بوان رابو فتول ربنا هاتايسو نما قياسا اف قبعوا لربنا هندا هاتايسو سن اللي نام سنودا بس جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غرا غافي كنات سينا غافين تقفانا كانت وبولتين تينتاكا مجتين هرياتي تكا جد biyyatti masqala godhatti garuu isin islaam masqala kiristaana kana godhatti erga biyyana dhuftes homa hin taanee fi bakka hin taanetti mul'atti gaaf tokko hiriyaati takka walii waan isii kaafne isin kaafiraayyuu dhiisinurra waan isii jedheeni jechi kaafira jedhu sun achas baay'ee garaa keessa na deeme sammuu keessa na deeme murtiin kiyya maalii jette بسم الله الرحمن الرحيم درا نمني إسلام تهتوكو واي إسلام ما دا كان بيكون درقم ون جراني فكا واللالان ركنا براكيس أكمبونه في رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيستي كانوا من تشبه بقوم فهو منهم نمني تو تتكت فكاتي تو تمسن الراهي جراني يهودت يو فكاتس نصارت يو فكاتس كريستانا نمو فرت أبان فرت يو فكاتس ورما اتفكاتس سن الراهي جتشو تجرى حديث كيستي درا أبلتين تينا مقا إسلام همتو الأولين مسكالة هدتو كان أصواني إسابي تيو كهدتو تاتي كوني بلسا قد دادا غرا شركي تتنا مأوفا يو واللالا نمنهن هدتا جتشو ما فدت تكا اتبريدت ما يو هدت كواني إسام بيني hidhatuun isaa rakkina qaba jechuu isaa kana kan beeyne yoo taate ree namni akka dhawaa naannawa itti dhalateetitti jiraata naannawa islaamni ittiin heddummaanne kiristaanni waliin ka guddatte ka waliin jiraattu sanuma tahuu irraa kaka'een
yoo akkuma isaan hidhatan itti bareedee isiilleen ka hidhattu taate hidhatuun isaa kun waan biraa qaba wanni kun waan amantitti rarra'u jechuu isaa kan beeyne yoo taate barsiifamuudha qabdi akkuma san ammas shubhaan kun irraa deemsifamuudha qaba homaan qabu namni martinuu nama yoo hidhatan maal qaballee yoo ka jettu taate shubhaan kun wanni kun waan amantii kiristaanaatitti hallanyaayu kuni waan namni islaamaaf kiristaanni waliin uffatuu miti akka uffata biraatii miti waan amantii qofaaf hidhatamu malee waan bareedumaaf hidhatan kan namni biraallee godhatuu dandayuu miti namni waan san hidhate amantii san qaba jechuu mallattoo amantii kiristaanaa san qabaatu waan ittiin mul'isu kanaaf jecha dura obboleettii san barsiisuudha barbaachisa yaani hujjaa kana irratti dhaabuudha barbaachisa akka isiin hukmii kana beeytu isii taasisuudha barbaachisa yoo wallaalaan ka dalaydu taate yoo kasan booda diddee kaamootu itti deemtu taate hukmii biraattu irratti godhamaa jechaadha dura isii barsiisuudha barbaachisa kanaafuu namni islaama tahe tokko waan kiristaanni namni islaaman tahin gosuma fedhe haa ta'u yahudaa tahina nasaaraayu tahina warri ibidda gabbaru tahina warra waan biraatu gabbaru tahina boozii tahina kama ta'eeyyu haa ta'u waan mallattoo shicaara diinii waan qabu jecha waan mallattoo diiniitiif sabni tokko ummanni tokko hidhattu tokko ka isiin godhattu takka fuulatti uf dibinu takkaahuu huccurratti uf barreessinu takkaahuu akka masqalaatittuu hidhatinu akka qubeetittuu ufitti kaayinu mormattuu hidhatinu bakkuma godhatanittuu yoo ka godhatan taate waan amantiidhaaf godhatamu tokko namni godhate man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum jechuu hadiisa rasuulaa kana keessa seena sallallahu alaihi wasallam waan mallattoo amantii tahe keessatti namni tokkollee nu uzuriin qabu kana keessatti yaani islaamummarraa nama baasa wanni akkasii waan mallattoo amantii keessatti walaakin wanni gariin waan islaamni illee uffatu ka kiristaanni illee uffatu waan biyya aadaa biyya takkaatitti islaamni illee uffatu kiristaanni illee uffatu waan akkasii keessatti hukmiin ilaalama akka dhufetti ilaalama walaakin waan amantitti hallanyaa'u keessatti waan amantiin biraa amantiin islaaman tahin amantii ufiitiin mallattoo godhatuudhaaf uffatuun godhatuun hidhatuun hin tahu baarakallahu fiikum haraam lammata obboleettiin teenna haasawa keessatti akka sanii ka fidde shubhaan kun bakki irraa ka'e isii waan biraa hidhatuu kanarraa isii waan biraa hidhatuu kanarraa shubhaa ka'eef isiin akkas jette namni tokko nama islaamaatiin kaafira yoo jedhe kaafira jechuudha yoo nama tokko darbate yoo namtichi sun akka inni jedhe san kaafiran ta'in haarat alayhi isarratti deebiti kaafira jechuuniin sun isarratti deebite isatu kaafira ta'a jechaan kanaaf jecha waan dabreef isiileen haa ta'u battu wanni isirraa argame ammoo sababa shubhaa waan isiin dalayduu irraa argame kanaaf jecha waan akkasii waan amantitti rarra'uu fi millarraa waan nama baasu kana haga shubhaa kana irraa oofanii isiillee waan kana barsiisanii eega baratte booda yoo ka itti diddu taate yoo jedhanii malee jalqabatti asumaa kaasanii jechuuniin yaani mahallii nazaraati baarakallahu fiikum deebisaan kee akkana fakkaataa beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرها جالت وبولتين تنتك أكنيت أبا وركياتي والأمنة الدنبيو مرتسنجر يرو سيهي كنانجر وسن أن أجايون دركم مو ماتين كي يوري وليرين كي يهين جايات طلاق كيستي ونلالمو طلاقني أخان نمتجا طلاق سمال لكتوتي بهودا namni talaaqa san harkaa qabu dhiirsa isiiti dhiirsi isii kun wallolaan tahitti wallolaan maletti tahitti isiin bira jiraadhitti jiraatuu dhabitti maatiin isiituu jiraatuu dhabina si xalaaqe jechuun kun yoo afaan isaatii bahe sariihni akkanaa kun baluun xalaaqe haadha mana kiyyaa baluun xalaaqe jechuun kun yoo ka afaanii bahu taate isiin dhaga'ullee baattu xalaaqni argama isin bira jiraatuun sharxiidhaa miti isin bira jiraatuun sharxiidhaa miti hatta aaliin isillee bira jiraatuun sharxiidhaa miti maarre wanni barbaachisu xalaaqni argamuudhaaf afaan isaatii xalaaqa jechuun bahuudha inni xalaaqa jechuun yoo afaan isaatii bahe isin dhageettuu dhagahuu baattuu xalaaqni argamee jira jecha baarakallahu fiikum
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبوليسك هنا تقوى كنجر أني أصو هذا منك يا وجهها ساجرو أنت طالق أجرين واللبس قبنو ركني سنجدو هنجرو قرو جتشكنا يرو هدو أمة عربا كبيرة دلغوتو نان النساء هي كويسان لم بيكوني وما خيري وهي سي أكس جرين جرا إرغسي قرو إسين بركنا يجون أكنا يجون دنان جت مالتنا الرجراء namni tokko wayta waan tokko dubbatuudhaaf deemu waan hiikka isaan beeyne tokko dubbatuun dhooggaadha akka shari'aatitti maaliifi shari'aan wayta dubbatan wanni an dubbadhu kun awwala khayriidha moo khayrii miti jechuu laalanii akka dubbatan nu ajajje man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut namni tokko yoo rabbitti amane guyyaa qiyaamatti yoo amane hin gaafatama jazaa waan dubbadhee yoo takka waan dalagee kana hin argadha jechutti namni amanu tokko falyaqul khayran waan toltuu tahuu isiidha arge haa dubbatu aw liyasmut takka haa callisu yaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam waan maanaan beeyne dubbatuun hin tahu hadiisa biraa keessatti illee gabrichi ni dubbata kalimaa takka ni dubbata laa yulqii lahaa baalan kan qalbifanne dubbiin sun hagam geetti jechuu isii kan qalbifanne dubbateeti yahwii bihaa fi naari jahannama ibidda jahannam keessa isii saniin bu'a ka duraan haga bayaaseensi addaan fagaatu ibiddarraa fagoo jiru dubbii takka ka waani isii gad hin laalle osoon xiinxalline maali jechuu saqata rabbii irraa kataate si waan rabbii hin dallansiisu waan shirkii kalimaa shirkii takka dubbatee ibidda keessa boojaan rasuuli sallallahu alaihi wasallam kanarraa wanni fudhatamu maali waan tokko waan beeytu tokko malee waan hiikkaa isaa beeyte tokko malee akkanumatti waan hiikkaa isaan beeyne tokko dubbatu irraa of qabuudha barbaachisa jecha namni islaamaa tokko arrabni isaallee hisaaba qaba haasoon isaallee hisaaba qaba dalagaan gochi isaallee hisaaba qaba kanaafuu hisaabee dubbatu barbaachisa jecha obboleessi keenna isiidhaan si xalaaqe wayta jedhuun waan hin beeyne haasayammaan tan akka amma inni jedhutti haqiiqaan akkuma inni jedhu kana yoo taate tataani rabbitu beeka xalaaqa jechuu namni haga nama wallaalullee nama dhiba garuu anti xaaliqaa jechuu kana waan isaa osoo hin beeyne akka jedhu kana yoo ka dubbatu taate eegasanii wanni kun akkana yoo ka jedhamuun taate namtichi kun waan hin beeyne dubbatee homaa irran jiranii aslitti ulamaani sila xalaaqni sariihni kun niyyaa fi kanatti illeen hajamu xalaaqni ni argama raj'aa haa sideeffadhe haa jedhuuni jechuulleen ni jira kuniree achi asillee haadhuma warraati abbaa warraati raj'aan dalagaadhaan ima argamti waliin achi as yoo akka haadha manaati fi abbaa manaatitti ka waliin ciisan taate kanaanillee raj'aan ima argama waan kana taheef waan akkanaatitti deebi'uun barbaachisu irraa eegamuu qaba waan xalaaqa jedhu namni wayta aare tahe wayta taphatu tahe taphaa fi dhugaa keessatti illee waan kanarraa fagaatuu barbaachisa baarakallahu fiikum ammaaf homaa irran jiranii lammata akka ittiin deebine جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن رجالته وبولتين تنتك كنيت أنا بيجي أمباجرا أبام منكيا بيجي جريت maatiin keenya gaafa galte isatti hin deebitu mana keenyatti nu bira galtaa jedhan jette maali rakkinni jennaan qaallichi nama sigaaraallee aarsu nama caatiillee qama'u nama qumaarallee taphatu kanaaf isatti sin deebifnu mana keenya galtee nikaha addaan si baafna addaan si baafnaa jette mee wanni inni dalagu kun yoo kama dhugaallee taatu taate nikaha nama hiisisa دلي وان كان هو إنه رتي تها تبارك الله فيك نما معصومة جارسة معصومة فما كواتك زنبين قبل ويو كرفسني في بريدة يو أمو نمني جيروكوني كما رسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء جرانين كان كلون جيرو إنه تيرم سيسان بودا إنتنا كونس بكافيتي inni lammata tokkoffaa namni tokko yoo kamaasiyaa dalagu taate abbaa manaa tahinaa haadha manaa tahitti yoo rabbiin ibtilaa'a godhee waan tokkoon ibtilaa'a tahee
waan tokko maasiyaa irraa waan tokko ka dalagu taate akkuma inni sijaaraa dhugaa kaan dalagaa qumaariillee dalaga jedhan kana tahitti waan biraatuu tahitti ka kanarra guddaatu warrummaan sun yoo achi deebi'anii ilaalan hama mujmaa alayhi kabaa'iraa sanuu dalagaatuma jira namni sanii jecha jaarsaa jaartiin addaan hin hiikamne yoo maasiyaan namni addaan hiikama jaannaa awwalli nama hiikamuu nama hamatu jaartii irraa hiikuu barbaachisee akkas ta'e maaliif isu mujmaa alayhidha sijaaraan maasiyaa sanii gadiiti yaani kabaa'ira mujmaa alayhi hamti yoo jaarsi nama hamate takka yoo jaartiin nama hamate addaan hiine yoo jedhan namni ni kenni walitti hafuu hin jiru kanaaf jecha awwalan hukmii shar'iidhaa beekuu barbaachisa dhugaadha kennaa awwala itti kennan osoo taate filatuu barbaachisa nama akkasii irraa goruu barbaachisa walaakin waan waliin jiru warra walitti heerumee waliin jiru ka wal dhaba biraan qabne kana addaan hiikuun kanaaf jecha hin ta'u baarakallahu fiikum warri sun irraa dhaabatuu qaba yoo ka ammoo itti dabranii kanaan sababuma kanaaf jecha addaan hiikan taate rakkinna saniin ilmaan isaa jara lamaanii irratti argamuuf isaantu itti gaafatama isiillee waan kana dhagahuun qabdu namticha kana eega takka rabbiin walitti dabarse gorfatuu ni dandeetti hamtuu tanarraa deebisuullee ni dandeetti gaafa inni hamtuu tanarraan dhoggamu jecha yaqiinaan beeytee gorsitee dadhabde gaafsan irraa hiikama barbaaduulleen mirga isiiti walaakin ammoo namni biraa jidduu seenee kajarri lamaan wallolan qabne namni maasuumni hin jiru namni jiru martinuu kullu banii aadama khaxaa'un wa khayrul khaxaa'iina attawwaabuuna jechuu kana namni martinuu beekuu barbaachisa nama qulqulluudhaaf kennina yoo jedhan namni qulqulluun hin jiru kuni haa beekamu bakka marattu kun irree hadiisa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam har'aan tana waaqni keessa jirru ragaadha kanaaf namni akka jiruun akka inni jiru isin martinuu kama beeytan kana rabbiin maraa karaa isaatitti rabbi haa deebisu isallee rabbi haa qajeelchu wal gorsanii walitti himanii maanguddoo itti hiisanii warra imaama masjidaa itti hiisanii daa'ii beekamaa isaanii waliin jiraatu itti hiisanii kanaan gorsanii waan sanirraa deebisuudha akkanatti yoo waliin ajalaa walumaan akkanumatti walitti gufataa wal lolaa wal qaayisaatuma waliin deeman malee nama badii akkanaa qabu addaan hiikkanna yoo ka jedhan taate duniyaan maanuu walitti haftiin fakkaattu baarakallahu fiikum kanaafuu inni gorfamuu qaba nasihaan godhamuufii qaba kanaaf jecha addaan hiikaan hin barbaachisu jechuu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبوليتين تنتك كانت نما دكوبسته سورة ياسين يو اتقراني دعائي قرأتن هنگا يمو هنگا يو بارك الله فيكم سورة ياسين نما إبامي تكاهو المحتضر نما دعات تجيرو نما سكرا سينت قرؤون نجرى ججادي ابن ماقل ابن يسار تقوني قبا حديثة كان علماء قرين ضعيفة جدانين ورق الباني تبهدون صحيح ضعيفة ججو كان الليلة ور قرين أمور صحيح جدانين اللي جراني كان قبتني هدون ور مذاهبا نما محتضرة نما دوات تجيرو ياسين الرد قرأون نتاها روحي بيا روحي كان إنكا ربكو ويتسان إن ركتو كان اتلاف في سججو نجرة ولكن حديثني صحيحة متي بارك الله فيكم حديثني ضعيفة كان بججة ياسين اتقرانا ججو حديثني ضعيفة ورّي سنة رجلاني اتقران حديثني كوني صحيحة ججو رجيرو خلافني جدو صحيحة مو صحيحة متي حديثة جدوتي أرقمي سوابساني بقولي لما تهي إرتي قرأون برباچيسا متي جوان نتايف أما صحيح نمال جنري صحيحني حديثني ضعيف ججو شيخ ابن باز رحمة الله عليه حديثني كوني ضعيف ججا يقدب تنبودا ياسين ججو آمتي يو قرآن ما اتقرأن قرآن فيه شفاء ججو تجرى يو قرآن ما اتقرأن ياسين كيسا هلنيس آمتي أكا قرآن ججو تيو اتقرأن سنما كيسا ياسين اللي دفيو اتقرأن أكنت همان قبو ولكن خاص ياسين قبو اتقرأون غربت آلاتي نما هركسا دليل لتقصون هلنيسون انتهو إيقاديفني ضعيفة هجة جرتي ديماني كنافو أكا قرآن آتتيو اتقار آمي ملك علماني دبتا
خاص سياسنتي واني تقراني فحديثني ضعيفة جج بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أبوليس كنا تقوى كنا biyya keenyatti dhibee dubarraa jedhu tokkotu jira. Dhibee san gosa tuftutu jira. Gosa san malee namni biraa dhibee san hin tufullee hin fayyadu jedha. Wanni kun shar'itti akkamii? shar'itti wanni ilaalamu awwalan wanni kun mukhalafaa shar'iyyaa ni qabamoo hin qabu jechuudha wanni ilaalamu. Yoo mukhalafaan shar'iyyaan keessan jiraatin innal fadla biyadillaahi yu'tiihi man yashaa'u jechuutu jira. Fadliin fadlii rabbiiti. Warra garii summii tufaniit summiin sun akka baxaltu godhutu jira. Hancufuma nama garii keessa rabbiin dawaa kaaheet. Gosti gariin yoo summii wahii si tuuyte summii san itti tufeetu maka ilaajni godhamutu jira. Akkuma jedhan kana waan dubarraa ka jedhan kanallee gosti gariin tuftee tufama kanaan ka fayyutu jira. Waan garii keessatti ka argine nama garii horii madaa'e kana karaa mahee maalii ta'e kana mukumohii muree irra buusee homa saniin raammoon sun ka keessa harcaatutu jira. Yaani wanni akkana hedduudha. Hedduu gosa khaasii keessatti warri bofni takkaahu thucbaan jedhan kuni kamata yaa ta'u guddaa tahina xiqqaayu tahina isaan hin tuu'netu jira. Ka summii isaanii inni hin dandeenyetu jira. Ka isaan ammoo summii isaa baxalchuu dandayan balleessuu dandayan jecha. Kuni fadli rabbiiti. Yoo shirkiin biraa shirkiyyaata biraa itti harkisanii waan saniin takka jinniidhaaf waa aarsanii karaa kanaan kan finne taate uumama namni dhalatee achirra gosa san irraa dhalate qofti dhaqeetuma hancufatan itti tufee hancufatan yoo rabbiin dawaa godhe dawaa rabbii bakka inni jiru rabbuma tokkochatu beeka sun tufuun homaan qabu jechuutu mul'ata. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أبولتين تنتك أكنت من بتمي كريف ما هنجر زكان الرجراجت manni tokko yoo ka bitamu taate mana jireennaatiif yoo bitame zakaan irra hin jiru. Yoo mana jireennaatiif ka bitattu tahe zakaan irra hin jiru. Yoo ammoo manni sun ka kireeffamee kiraan irraa galu taate maallaqa kiraa achirraa galu san yoo zakaa gahe takka maallaqa biraa ka inni qabu waliin walitti hidhamee yoo maallaqni namtichi sun qabu zakaa gahe zakaa irraa baasuun dirqama gaafa zakaa gahe. Walaakin mana jireennaaf bitate namni keessa galu jechuudha. Ka kireeffamaallee hin jirre zakaan akkanatti itti wajjabu. Haa ta'u yoo lafa tanaa fi mana kanallee gurguruudhaaf bite awwalumaa mana jireennaatiif hin bitanne isuma kana daldaalaaf yoo ka bitu taate gaafsan zakaan itti wajjaba. Maaliifi mana kana bite yoo xiqqoo gatiin isaa ol kaate ni gurgura. Ammallee mana biraa bite yoo gatiin isaa ol kaate ni gurgura. Gaafa akkasii maallaqa isaa kana keessatti zakaan wajjaba. Maallaqa isaa kana keessatti maallaqa isaan oofu kana keessatti gaafsan zakaan irraa baasuu ni wajjaba. Walaakin mana jireenyaa keessatti zakaan hin wajjabu. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. هم زكاتي والقبتي بري كما شناتا او كما كدنو هاتاتو يو وغان اتدابي زكان الرجراجت mallayni tokko mallaquma tahee haa tahu eega zakaa gahee amanni irra naannahe eega zakaa gahe amanni eega irra naannahe zakaan itti wajjaba. Walaakin amanni nama raatiba fudhatu nama mindaa ji'a ji'aan fudhatu akkamitti taha akkamitti zakaa baasan jechuudha. Hedduu ka nama dhibu namni ji'aan mindaa fudhatu ka waggaa har'aa fudhate har'atti waggaan isaa yoo itti gahu ka ji'a dhufutti gayaa ka ji'a kaanii ji'a sanitti aanutti gaha ka akkanaa kana akkamitti zakaa baasan yoo itti jedhan lamaani ka jedhan aslichi gaafa zakaa gahe boodarraa wanni irra naanna'ame aslicharra yoo amanni naanna'e fakkeenyaaf zakaan 5,000 yoo wajjaba jenne 5,000 namni qabu takka 2,000 namni qabu misaalaa fire 2,000 nama qabu zakaan itti wajjaba yoo jenne 2,000 sanirra yoo waggaan naanna'e ka garii isaa har'aan tana namtichi 1,000 yoo ji'atti 1,000 tokko ka nyaatu taate 2,000 irra lafa kaayate gaafa waggaa har'aa
inni gara 14,000 qaba waggatti ji'aan 1,000 yoo isaa galee jecha ka ji'a lammataa keessa dhufe ji'a 11 ka ji'a sadaffaa keessa dhufe ji'a 10 akkanatti waggaan isaa waliin qixxaayu maallaqa kan la kanaami kalaalamu eega zakaan 2,000tti ka ga'u taate takka 5,000 ka ga'u taate aslicha 5,000 kanarra gaafa waggaan naannahe ka ji'a kana fudhattellee waluma qabdee gaafa kana zakaa irraa baafta kalaalamu aslii zakaan itti wajjabe sani malee raatiba ji'a ji'aan dhufu kana kophatti kulli isaatiif sanaa godhuun barbaachisaadhaa miti aslicha zakaan itti gahee jennaan aslichi zakaa gahee jennaan aslicharra amanni naannahee jennaan zakaan isaa dirqamaa jecha yoo lakki namni sanii miti ani hisaabaan baasaa jedhee ka dandahu taate ka amata dabreetis ka irratti waggaan ga'u irra baasa ka torbaan irraatitti gahullee torbaan irraa baasa ka ji'atti ji'a irraatitti waggaa gahullee akkasi baasa kun taklifaadha laa yukallifu Allahu nafsan illaa wusahaa jedhanii ulamaani kan akkanatti baasuun hin barbaachisu ji'a tokko tokkoon hisaabee namni baasuu akkasitti hin dandahu waan ka waggaa irraa guyyaa kan fudhatte ka ji'a sadaffaa irraa guyyaa kan fudhatte ka ji'a jahaffaa irraa guyyaa kan fudhatte kana kulli isaa waggaa adda addaan itti godhanii baasuun kuni su'uubaa shari'aa keessatti shari'aan ofirraa mormitu jechaadha rakkisaa akkanaa kana shari'aan nama rakkiftu kanaafuu maarre namtichi maallaqa qabaate aslichi isaa zakaa gahe zakaan eega irra naannahe wanni san booda kulliin sanuma jala deemti ka ji'a 3 jirulleen ka ji'a 2 jirulleen ka ji'a 5 keessa jirulleen ka ji'a 10 keessa jirulleen sanuma waliin zakaan irraa baayachaa baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافين ما كانت كتابة جلت ويتشين قراسا عبارة برفتون أكمي مصطفى جلت أولا قرآن ربي كوني كبوء كعلماء إسلاما زمن صحابة الراكاسني كل سني كتبني بيامر كيس فجاسني جدان أكما ما أرجنو كانت تيفا ماذا eega inni akkanatti tiifamaa tahe akka amma inni jiru kanarra laa yuzaadu fiihi walaa yunqasu minhu waan biraa itti ida'uun hin tahu waa irraa hir'isuulleen hin tahu tiisuu barbaachisaa tiifamuu qaba kabajamuu qaba jechuudha awwalan wanni qalbii namaa keessatti beekamuu qabu waan labsi isatti fidu waan isaan wal fakkaatu cinaa kaayanii waan isaan wal fakkaatu eegasanii qur'aana tahinaa jechuu ka shakkii namatti fidu moggaa kaanii jechuu irraa qulqullaayuu qaba akkanatti tiifamuu qaba jechuudha qur'aanni kuni asliin waan barbaachisuu kana ka isaan malulleen kana ka kabajaa qur'aanaati malulleen kana yoo hajaan itti jiraatte duuba itti katabatuun taamoon tahu wanni ati katabduun kun afaan arabaatiin tahina afaan biraatiin katabitta jalatti katabuun taamoon tahu isa keessatti mushafa irratti jecha mushafa irratti kana ulamaani qawlii lama qaban gaafiin kun waan hedduu naanna'uuf waan hedduu gaafiin kun naanna'uuf namni ammaan tana waaqa hundi dandeettii afaan arabaatitti dandeettii jajjaba waan hin qabneef afaan kana jalatti katabuudhaan namni itti gargaarama waan kana taheef gaafiin kun yeroo hedduu dhufaa oola gaafii kanarraa wanni beekamuu qabu maali ulamaan qawlii lama qaban ulamaani qawliin tokko itti katabuun hin tahu maaliifi quraanatti waa ida'uuf irraa hir'isuun hin tahu waan quraanaan eegasanii wal fakkaatuu danda'u irra kaayuun hin tahu jecha hujja laalchi isaanii akkana daliilli itti jira rasuularraa daliilli jira sahaabarraa daliilli jira wayta jedhan irra jabaa waan isaan hedduu hujjaadhaan godhatanii gaaf tokko umar nama aayaa hunda jalatti tafsiira isiidha katabatee jedhu tokko argee keessaa muree jechuudha hujjaa godhatanii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu walakin hadiifni kun saabitaa miti hadiifni kun da'iifa namni biraalleen Jaabir fa'alleen khatti wahii quraana keessatti argee musafatti kana qalamni wahii irratti barreesse irraa qotee jechuudha hujjaa godhatanii kunniin martinuu akka daliilaatitti wanni sabatee ittiin katabinaa jechuu dhoogun jiru walakin laalchi ulamaa maali tokko quraanni kabajamuu qaba waa itti dha'uu irraa jecha lammata ziyaadaaf naqsiin quraana keessatti argamuun hin tahu jecha laalchi isaanii
sadaffaan mahalli ijtihaadaati jecha sadaffaan waan eegasanii qur'aana fakkaatee qur'aana tahitti qur'aana irraa tahuun ooltu jedhee namni shakku tokko itti hidha'uun hin tahu jecha kana wayta qawliin lammataa ammoo lakki tokkoffaa daliilli sahiihni sariihni ittiin katabinaa jedhu hin jiru jechu sharhoonni martinuu katabameetuma jira sahaabaalleen zamana isaanii keessatti warra mushafa ufii keessatti tafsiira isaa kakatabatetu jira دليل صريحني صحيحني نما دوغون جيرو جان صحيحني دليل صحيحني كتبوا إسانا ما دوغون جيرو لما تا زيادة نقصي كسين جدا الران تنا قرآن ثابتي قرآن كان نمني تدو في الرابوس اللين دنده قرآن برتمي جرا أبكا غافة درا أولا إن بوس نيمتي الر قرآن ثابتا كلمة تك حرفي تك فتحة في كسرة تك نمني الركاهي تنجهون دنده kanaaf jecha labsiin sodaatamulleen hin jiru lammata qur'aanaan illee waliin fakkaatu wanni kuni khaasatan namni afaan biraatiin katabu katabbiin arabii kan tahin qaswaraa jechuun farrat min qaswaraa jechuun qaswaraa kana waan isaan beeku jedhee leenca jecha jalatti katabate fakkeenyaaf afaan oromootiin wanni qur'aanaan wal fakkaatu illee hin jiru wanni labsii godhullee hin jiru kanaaf jecha qur'aanatti ziyaadaa godhe wanni jedhanillee hin jiru matniin qur'aanaa nagaumaan jirti walillee hin fakkaatanii kanaaf jecha sahiihni jedhan arraajihu raajihni akkuma wal isiniin jedhe kabajaan qur'aanaa tiifamuudhaan waliin lajnaan daa'imaan fa'a namni yoo hajame xalayaa irratti katabatee aayata waliin xalayaa irratti katabatee kabajaa qur'aanaa illee tiisuulleen argame waan itti hajamu san illee xalayaa irratti barreeffatuun hin jira jechuullee haasa'uun ni jira akkanatti mala ofirraa godhadha daftara irratti katabadhaa jechaan kuni ammaan tana labsi illeen hin jiru lammata hajaalleen labsiin hin jiru jechuun maali qur'aanaaf wanni sun wal fakkaatecha wanni sodaata wayiitu hin jiru qur'aanatti hidha'uu fi irraa hir'isuu wahiillee sababa kanaan hin argamuun argamnellee hin argamulleedha sababa namtichi maana itti katabatu kanaan inni sadaffaadhaa haajaan jajjabatu itti jira haajaa jajjabatu itti jira kuni kulliin bara qawlii waan anu fi malaan jedhaa jiruu miti waan ulamaan jedhe isinii lakkasaa jiraan waan ulamaan irratti haasawan isi cuunfaa isii isinitti himaa jira itti katabatu kana haajatu itti jira ree haajaan tanama ajamaa qofaa miti kun afaan arabaatiin itti katabata ka arabaallee ka itti hajamu ma'anaa isaa ma'anaa gariiba jechuudha haajaalleen itti jirti barmootaaf haajaan itti jirti waan kana keessatti yaani irra raajihni eega hajaan itti jiraatte جواز هم بقى جتشتو إرى راجها جان علماء بارك الله فيكم كنافو اتكتبتو نتها جتشا ونتدير سنه مالي هاوري هنتو جرولين بيقوف دليل هنتو جتشو إسانو جاق ورطنين أكما جنكنا أكا ناهيا سنداتين صحيحة متياديسان عمر أكا ندلق جراني كيسا مرجران كن اللين حديثني صحيحة متي ضعيفة جتشو بارك الله فيكم كنافو هم بقى جتشتو hajaan jireenna waliin ni bakka jechuu kanatu irra jajjabaa jechuudha dubbatan ulamaani beekumsi kama rabbii kennaati garuu qur'aanni haga dandahame qur'aanni tiifamuudha qaba kabajamuudha qaba wayita hajaan itti jiraatti bakka hajaa ammoo itti katabatuun himataa jecha beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ربنا سنرى هجالته نتس نما دقيفته اتفيد مربي انه هاتايسو سغنتا كينا كارا اسمرتي تمره سغنتا بروتين هنغوليت ديبنوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته